از جبري سرکان رامانلی پاريزر و بردفك هدا پاري بپرسم كنهاج انقره لقل ما يدن باش بريس هدا پار بلكي تجاران بقاسي نها نكتبو روجا سياستا تركيا ده اف يك بيگومان نظانم چقاسي بدلي ويا لي استخوازم وي بپرسم هف پیمانیا و یانجی اف دان استندنین کوهن لگل آک پارتیه دکن لسر کی جان پرنسیبانه گلو؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم سری دست بازم بیا بیشم ام جبان ایریشان براستی نیزیده مشتکینه بله آوای کیجی بدلیمه چما بدلیمه لو راج روجا اول به ام دبیجن دنگ ما ناشی گلی ما بتواهی کس زیده برنگ ما بگوتن ما مناس ناکن هرچی قاسی ام حول ددن ام خباتی خو کور و دریج بردوام جی دکن لقوتا مجره تونه گو ام تمام عالم فکرو رمانی خو و نیرینا خوی لسیاست لسر همان بجاره ام انسان بدنا فهم کرن او جمره اصلا زیده مزم بو ام پی ندل خوش بون بصدم میوان هل بجارتنا جی ایرو ام دبینن گو هر کس قال متکی بحثا متکی بحثا برنامه اما دكي جو زيده بدلي ميا ام دقازن بدوي كيجي به حكا نبني يارتي به نبنيتك خراب به ام دقازن هركس هيا و برنامه اما هبه كام بو بي ملتي چه دقازن دردما چيه ام چه پیشنیاری ددن ملتي خو جبوي چه ام آوا بونه ام دقازن هركس ويا زانبه ابجي صدمك بدلي ميا جو ايرو هركس قال مدكي بحثا مدكي وام دقازن اف گوتو بیجه ابر رونشتاندن جی با آوائه کی گو ام کاربن خو براستا راست به ملت خو بدنه زانی ناس کرد بله برز رامان استخوازم بی مسر پرساوی دویمین بله پرساوی دویمین دانستاندن می با اخ پارتیه و پرسی از کارم بیا بکرتاهی بیجم بله اتفاقا ما اخ پارتیه نتفاقه کنها سیاسیه جبي شو ازبيان بيجم اتفاقك للسر اهل بجارتنا يعني ام نابنا وكهف ام ناشنا سر فكر راماني هب بتواهي اري قالك تشت هنا ام وكهف دفكرن اللي قالك مجارجي هنا وينجي ديزاينن وام وكهف نافكرن جهف جدانا بله هروها اف هب بيمانيه جمهور جو ما هب و بابا بيجي بيرنا ام قالك مجارده وكهف نافكرن لما فيقول اف دانستاندنه مال سرچنه لسر دو تشتا یک ام دبیجن لازمه هر پارتی گوتنه خو وک خو کارب اعلان بکن یعنی سیاستا خو جیوه نگوهرنه چه تشتگو کارب گوته به د برنامه خو ده چه پیشنیاری دا به ملتی لازمه ایرو شون داشی د پیشروج داشی کارب وانا بيجي نکو دبش خبر ده دبش فکریات خبر ده هر سر فکریات که پارتیه کیدن بله برز رامان لیس خو از دخوازم به مسر وی که مثلا یک ج خالین برنامه و کوبویه صدما نرازیبونا گلک آلین لترکیه مثلا پرسا کردی و زمان کردیه دا خوازین وش بو مثلا زمان کردی و پرسا کردینه د پرسا کردان ده هونو اک پارتی هونه چاوال هف بکن جبر اک پارتی دبیجه پرسکه وها نمایه ما چاره سر کریه لی هدا پارد بیجه هیه و یک جه پرسین سرکیه دوی وره چاره سر کرن هونه چوا بگیجن هف بگم بیاد بیشن سری دمه گوتی هر چه مجاره میل ترکیه هبن پرسکریه که مهبن گره که نجا علیه چکداریه و بیراست کرن سلاح و کشتن و لازمه دوی مجاره ده نه گوتن نه روژبامه اب یک یاد دوا پارتی جار بجار فکر خو دبکو بگوهرین بله پارتی تبجی وک هف نافکرن ایرو اخ پارتی هر وکی ونجی دبیجن د مثلا کردی ده د کیشه کردی ده ایرو دبه مسئله که وهاتنه لان بیان ابیجن ام دبه حتی سیستم خو نگوهرینه اب پرگل خو نگوهرینه مثلا کرد صافی نابه زمان کردی ده ناسنامه کردی ده گلک مجار هنه گو بین صافی کرن راست کرن جبرگو گله کرجی وك همولاتيه دن وببين القارشي دولته القارشي قانونا افرسكريك هي بردوامن لام مش بريا بيجا جيبو شي ام بيشن وقتكو ام هبديتنا كيجي اتفاقي كيجي بهبره بكن لازم ام فان غوتني خو
راست قاربن بيجن لورا تكليف اتفاق نجي طرف ما شو سرك كومار اردوغان نجي طرف ما شو اق بارتي اق بارتي و سرك كومار اردوغان دا خوازا پشتوانیا ما کرد دوی هلبجارتنه ده امجي دبيجن بلكي ايرو ام نكاربن بيجن حتى ون وقت ما نفكرن حتى ون تشتيقو ام دلخوازي دكن ونين نجي ام اتفاقي ناكن ام بيا نابيجن لو رأيجرو امجي دخوازن كو البرلمانتوية ببنا امجي خو بقرن تمثيل كاري مجي البرلمانتوية هبن داكو امفان قوتن اخوا تمام عالم القارشي تمثيل كاري تمام دولتا تركي ملتي تركي بين نظما لو رأيرو او امكان نهاد دسته مدى تونية اريما اشكرا كر مقو عمي پشتوانيا سر كومار اردوغان بكن لي يا دواجي ابا قد هالبجارتنا برلمانتوية ديجي ام بهورا حركت بکن داکو نامزدین هدا پارێژی کاربن تەولی مەجلیسا ترکی ببن. بله برز امی بحثا وی کیجی بکن جبر فاکترا مه پیجی هیا دناوا وی هف پیمانیه ده استخوازم بالا تجی و بالا تماشوان آنجی بکشینم سر مانشیتا روزنامه یا ترکیه مانشیتا وی روزنامه ایرو بحثا اوی کرنه گوتنه هندك ريسبيان هندك كسين كور ريبرتنا ديتن دناوا جواكي ده قوتنا وي كور تسليمي جلاد خوا نبن يعني ما بس تاوان هف بيمانيا جه بيكو هدا بجي يان وي بيشتكريا وي بكا يان جي اگر درفتي ببينا ولا هف بكن وي تهفلي وي ببا جبر ويكي قوتنا وي كور تسليمي جلاد خوا نبن بالكشان دنسر هف بيمانيا ويا لقل يانجي لهف كرنا ولقل هف بيمانيا جمهور ما قلت فاكترا ما هبيل ورهيا وكديوار كيل ور سكنية اگر هون دناوا وي هف بيمانية دا جيب قرن هون چاوا كاربن خد سر وي ديواري را بقويزن زانن افسري بلكي 10-15 روجايا كو هر كس لسر ما رخنا لما هبيدكي دبي ون چاوا بچه آوائی ونه کاربن هدا پاری تبلی اتفاقا خوب بکن ونه چوا لجم هبرونن اب ایریش براستی نل سرمایه اب ایریش لمهبه لورا اوجی دخوازن هر وقت جون دخوازن اوجی دخوازن ده هف پیمانیه ملت ده هف پاری خو زیده بکن یعنی پارتیا ایگوش قوت جوابستین دخوازن اوجی واجی لجم خوب بهلن لأب آستنگیا کو ایرو روجبا ترکی تیده نخاسم لسر پککی و هدفه اتفاقا ملت بلکی ریش خورا نابینه که هدفش لجم خو بده سکناندن و بوی شکلی هلبجارتنا ده سرکفتی هل بگره جبر و ایریش علمه هپه دکن لسرمه امجی دبی چه هکه اف پرسه و هبن و ام یاخد بیشن ده مثلا پروردهی ده مثلا نظام دولت دجی مثلا مافو حق کردا دجی هر چی بریا 10 ساله ما گوتو به ایروجه می بیجن صبحی امی دوام کن جوی گوتنه خو حتی گو ام انسان اقناع بکن ام نابیجن ایله گوتنه می برش طرف هر کسی به قبول کرن هر کس و سیاستا خو بمشینه لاف ایریش لسرما يعني سرناوي ما اف ایریش لما هپتی کرن ما هپجی حتی ایرو ت گوتنه که نخوش نگوتیم بله گلک آلی دبیجن بریز رامانلی گلک آلی دبیجن درد هدا پاریتنه او کو اردوغان جاره کدم به سر بکوه و هر وها هدا پاردخوازه به وی رنگی ریا پارلمنتو ایل برخوه که براستی مبستا و آرمان جاوه تنه اوه بگه دراستی او مبستا می هلبجارتنه به تواهی اسکارم بیشم اوه لورا 2018 ده مدیسا پشتگیری اردوغان دابو جوان نامزدی دن گود خواستن ببنه سرو کامر ترکی جوانا مگو اردوغان شتوا چیتره ایرو جینها پیشتی گو نامزد اتفاقا ملت یعنی هپیمانی ملت دیار کرکو کمال کلشتاروغلی کو اوجی سروکی گشتی جهپیه کو امجی بسیاست و نیرینا جهپی هر دو آلیان همج آلیه مافی کردان همج آلیه اولیو ام قبول ناکن بله هر وها دوان نامزد گو ایرو خویان گو خوازن ببنه سرو کومار ترکی جوان جناوا وان توا ما قناعت آنی کو اردوغان و اشتوا چیتر خدمت لوی ملتی بکی
ji tamam aliya ve me istişara xwe kir û me biryara xwe da. Ev yek rast e. Yadî duwa piştî got Serokkomar Erdogan teklîf di me kir got em piştevaniya wî bikin û di hilbijartina parlamentoya de jî em bi hev re hereket bikin. Îro ev danûstandin li ser vê mijarê tê xeberdan. Li ser çi ne ku mesela em behsa sandalya dikin û jimara dikin. Em dibe madem em bi hev re kevine hilbijartinê kagelo bi çî rengî em bi hev re hilbijartinê bikevine hilbijartinê da ku mebûsê me zêde bibin. Hem ji aliyê me hem ji aliyê AK Partiyê ve jimara mebûsan wê bi çi awayî zêde bibin em li ser wê îro niqaş dikin. Ev jî ez bawer dikim di nava sê-çar rojê me yî pêşî de ev jî wê diyar bibe û em ê belê belê. Pirsekedim birêz pêwendiya Hudaparê li gel Hizbullah niha gelekî di rojevê de ye hûn zanin her di ser Hizbullah re jî êrîşî we dikin. Bi rastî hûn weke Hudapar berdewamiya Hizbullahê ne hûn Hizbullah diparêzin niha jî? Nexêr em ne berdewama tib ne berdewama Hizbullahên jî û em ti kesî jî naparêzin em xwe diparêzin. 2018 de me partiya xwe ava kiriye saz kiriye ji îro heta ji hingî heta îro siyaseta me gotinê me rexnê me fikrê me û hewlê me û xebatê me tev darî derçavê alemê ye. Em ne piştevaniya tu kesî dikin û ne du ti kesî diçin û em ne parêzeriya tu kesî dikin. Birêz Ramanlî gencên vî zamanî em bibêjin yanî nifşê zê bi taybetî li ser sosyal medyayê hinekî çavtirsandî bûne ji partiyeke muhafazekar weke Hudaparê û eşkere jî dibêjin weke nimûne hûn bibin desthilat hûn ê rêzêl azadiya her kesî bigirin yan divê em tev li gorî îdeolojî û bîr û baweriyê we bijîn? Na, nexêr. Em dibêjin tu kes nikarê fikrê xwe li ser însana weke zordariyekê bide qebûl kirin. Her kes di fikrê xwe de hûr e, serbest e. Her kes di aliyê olî de jî serbest e. Hin hene belkî baweriyan xwe bi Xwedê bênin bi hin hene ji Xwedê bawer nakin. Em nikarin ti kesî bikine bêne ser riya xwe bi zordarî lê îqna ev ya serbest e. Her kes dikarê fikrê xwe ji gel re vekê ê ku çi qasî piştevaniya xwe fera kir dirêj kir a li gorî wê dewlet jî îdarebûna wê dewam dike lê em ti zordariyê li ser tu kesî nakin çünkü heqê me li vê tune ye. İlla îqna. Belê gelekî spas birêz Serkan Ramanlî parêzer û berdevkê Hudaparê ji Enqerê mêvanê me bû zor spas.